bertepatan di hari Selasa 7 Oktober 2025 Masehi. Pada kesempatan siang hari ini kami haturkan satu tembang salam pembuka bersama majelis sholawat dan Bawiyah Gung Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada untayan kata yang patut kita haturikan, melainkan kita merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kami menyapa masyarakat kawasan Jakarta Timur dan sekitarnya. Tentunya kami hadir majelis salawat dan Bawiyah Gung Buddha yang datang dari kawasan pelataran bumi tercinta Desa Batu Putih Gading, Kecamatan Batu Putih, Sumedang, Madura. Aja masih di bawah pimpinan yang mulia Bapak Supriyadi. Acara Walimatul Urus mempelai berdua Mas Yanto dan juga mengucapkan salam hormat, salam tadi buat seluruh korban pihak Pisan Epon, Bapak Butawi dan juga Ibu Kordia. Tak ketinggalan juga keluarga besar, ada Pak Safraji, Bapak Rusnu, Bapak Eko, dan juga Ibu Asli, Ibu Eko. Kalau lakukan chicken semua aja, Bapak Rafi dan juga Ibu Fatima. Tak ketinggalan juga Bapak Musahri, Pak Indari, dan juga Pak Sahabat Esma, Bu Iba, Bu Abdul, dan juga Bapak Asdawi. Saya dari kawasan Pulau Oksigen Gideon juga, dan juga Bapak Kudan, Ibu Sadi, Bu Lutfi. Kami haturkan salam hormat, salam tadim dari majelis sholawat dan Bawiyah Gung Buddha.
acara kesempatan siang hari ini. Tentunya selalu ada harapan mudah-mudahan acara kalapan kalaban penjeret tercikit sempurna. Wadi mantul urus di kediaman sebelah aja. Bapak Yahya sekaleng bus-bus setak sangka-sangka tercikit ibu Iya terbitnya matahari yang menyinari kawasan Jambakan Timur dan sekitarnya. Kampung Buaya dan kita sendiri bersama, kami harus berupayakan dengan tebang-tebang versi pilihan kami. Tentunya versi klasik modern majelis sholawat Nabawi yang muda di perjamuan siang hari ini. Dan harapan kita semuanya mudah-mudahan barokah syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan salam hormat dan kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pidi Sudigidu dan juga Bapak Abidi Asik dan kendaraan pamer kisah Jambakan Timur dan sekitarnya. Dari itu kami awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mirsaadi, selamat menyaksikan bagi Baginda yang budiman. Sallu ala Nabi Muhammad. Rail Audio Sound System Suburbas Dekorasi Ramayana TV Media Production Video Shooting. Oke, terima kasih. Berkali satu tebak salam pembuka bersama HL Audio Rental Professional Sound System dan juga Superbas Dekorasi dan juga Ramayana TV Media Live Production Video Shooting. Yang berbahagia mempelai berdua, mudah-mudahan senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Mas Yanto dan juga Mbak Siti Aisyah selaku sibil haja saat semakin simbolnya Bapak Yahya sekaleng bus-bus seta sangka-sangka saat semakin tiba-tiba marabu kung bunda luar biasa marabuke acara Kak Dinto Acelan kalaban sampurna terjagat Ibu Bahaya sanak berece asareng korkoran pihak pisan epon Bapak Burawi sareng Ibu Hordia sanak berece terjagat ke atar salam jemaah berbagian seteja ajudan kolakong seteja panitia seteja pancek laki untuk babidi dapat terkecuali sampun ngarepot berepon acara di kesempatan siang hari ini terjaga tataran terbelah dari Pulau Oksigen Kili yang
Kecamatan Duke. Serta jenah motor sekelangkong atas Pangestu Rabu terjuga Longguna. Kembali masih setia bersama HL Audio Rental Professional Sound System dan juga Superbass Dekorasi Ramayana TV Media Production. Kita hadirkan satu persembahan tembang berdada bersama Alusat Ainur Rosidi. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه الطيرنا وغران الطير ناهى وغران صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرت. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا رب صل عليه الطير وغرت. وأحمد ومحمد بيديه نتأمل يا ربي صل
المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد وأبا بكر الصديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء علي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية صلاة ربي عليك يبين صلاة ربي عليك يبين ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية ما أنت إلا كنز العتية صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala jasa telah merupakan satu persembahan tumpang perdana dari Majelis Salah Nabawi yang kemudian dan juga kantor de panitia sebelum kami melanjutkan satu persembahan berikutnya.
atas panggung ngebutuh lagi aing minum terus kelangkung. Kembali bersama Ustadz Abdurrahman Gerikator sambil lalu kita tos rabuna sedaji para tamu dagan sesalah kita di dalam perjalanan terjikan motor sekelangkong kami hadirkan selamat datang para tamu dagan siapapun siapa lagi kesempatan siang remangken kami hadirkan selamat menikmati hidangan telepon Mbak Yahya saya sangka-sangka marga epon nyik gunung sama temona bagian nisan sagi makina saka dinto kabada edna telepon Mbak Yahya ya soalnya saya nasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Satu tebang lagu untuk menyambut tamu dan undangan. Belusus untuk Bapak Yahya sekeluarga. Gigiring sateja Pak rasa Mumpung beda Muraring tua Pak ongku Ma'aleta kasta Budi arena Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. bersama Rafa Liana
video setting AL Audio dan juga Supermas dekorasi. Yeah.
على النبي محمد. Para rabu sebentar adem saja. Ajudan sesabi-sabi mulia kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina negada antu kesana berjekot koran pihapisan asaran pangatan laki sinyadek asembah Kretan Yanto aturagi selamat datang kami haturkan ahla wasalan di kediaman Sibulje selaku Sibul Hajah Bapak Iya sarang Ibu Buha Iya Eka Dito. Sanak berjepi habisan epon Simulnya Bapak Burawi sarang Ibu Hornia terjegan satenya rombongan ngatore loku dan tempat seapon esa dia kalau benjedara areh setar kataran seberembah atau detu muka ajunan Guste semaha mulia biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin gereng balar buke acara kadito kalampan kalaban bercerih terjugan sempurna bit asma'ipun Bapak Yahya sanak bereja rasa kebugaan engkel tanda pembendikan epon malar buke kalalben pajoon ajunan sateje ngale babalus sang langkung sempurna dari ajunan epan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terjugan malam buke pandoa sateje guru barakah sateje guru mogu ada kacang jeping minakah sang buah ate Mas Yato terjugan jeping Siti Aisyah teti pasangan sesakidah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terjugan tak kalep Ngatare salam hormat salam takdim moga ajunan simbolnya Bapak Piki Sedekdo mereka korbanan pamerte bisa Jabakan Tebor.
terjaga kali simbol dia papa api dia asik juga dan sedaja sanak bereja bedaikan pemerintah ke pemerintahan intisanya Bakat Timur juga dan sedaja para tamu undangan sepuh sarang adom sesami-sami ajemorogi pada epon acara saat siang Aremaken bersama HL Audio Rental Professional Sound System Ramayana TV Media Production Video Shooting Seberbas Dekorasi Majlis Sawah Nabawi Kuboda menghadirkan Selamat Biasa Agi. Ataraki ajidan seteja jadi sadak bereja korban pihabisan asarang mempelai pria ada pasien tahu juga dan ditasbepon dari tadu kerapa bisa depon Bapak Purawi serta Ibu Hardia siapa tatu saat sepakit kajin tahu dapat kibatar sekelangkong anawasaran di kediaman sebelah aja Bapak iya sarang Ibu bahagia sanak bereja terjaga saja para tamu undangan Batare kuda tepat saya ampun sadia lagi Giring persaki setong topeng sambil lalu abtida tos ngantos konfirmasi dari panitia satu persembahan bersama Ustadz Samsul Arifin Majelis Sholawah Nabawiyah kemudian HL Audio Ramayana TV Media Production Seberbas Dekorasi Kami aturkan selamat datang dan setuju konkonan keluarga besar pihak Hisan keluarga besar Bapak Purawi Barojuken Ibu Hordia sekeluarga mempelai berdua Mas Yanto selamat kami aturkan dan juga Mbak Siti Aisyah menglangkong dan setuju tantretan para tamu undangan selamat bergabung bersama kami Majelis Selawat Nabawiyah Kumuna bersama sedianya audio rental profesional sound system HL Audio ada sumber mas dekorasi Ramayana TV Media video shooting Mas Sufdi Rom. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Andaikan matahari terbit dari barat takkan merubah cinta ini padamu Nabi. Apapun yang terjadi
Tuhan terimalah doa kami semua hingga sampai ke taman surga. Sallallahu Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa
صلوا على النبي محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terakhir wassalamu selamat datang Haji dan Sibolja Al-Mukarram Ki Haji Fathur Rahman. Tadi pada ikraman dari abdi dan sasara majelis salawat nabawiyah kemuda terjegan kepala urusan Katora Gabah Kecamatan Kota Batang juga ngaturake selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي نسأله السعادة في الدارين والصلاة والسلام على أشرف الثقلين سيدنا محمد المولود في فجر الاثنين وعلى آله وصحبه المجاهدين معه في حرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para sepuh tor anum, utamaipun guru sasembaan boten kaula ajunan sadaya engki Kak Dinto Kiai Haji Fathur Rahman MSI minangka pamerte Pondok Pesantren At-Ta'awun Lekung Batang-Batang Sumeneb. Tak kalib jugan ajunan semulja Kiai Abdus Salam. Tak kalib jugan ajunan semulja Kiai Misnu. Ajunan semulja Kiai Nasir. Tak kalib jugan ajunan simulja Kiai Matnasu. Sareng sadaya para alim, para ulama, para sepuh tor anum, setak kobasa abdina nyebut asma agung bang sebenga, namun tak ngurangi rasa hormat tor ta'zim beten kaula deka para ajunan sadaya. Tak kalib jugan deka ajunan pamerte sakte panyampung ase pangraksa makersare utamaipun ajunan semulja lora kalibun nyabakan temur semulja Bapak Sutikno tertak kalib jugan ajunan semulja Bapak Abdul Asik. Sesangat beten kaula amul jaeki seampun semoga beliau kadinto bisa abekta masyarakat nyabankan temur nuju deka masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tak kalib jugan deka ashabal walimah al-azimah ajunan semulja Bapak Yahya sarang Ibu Buhaya tertak kalib jugan ajunan semulja Bapak Purawi sarang Ibu Hornia seampun atapung taresna teti bajung. Tak kalib jugan semulja Nanda Siti Aisyah asarang kakasih ateepon sebekal nyip-nyip lemak manis lalampan agung. Barakallahu lahuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Ajunan semulja idalem lesan dus-dus aroma satodus amarga beten kaula salaki odi akan ta karorowe ranying munyina tapi sobung panpona-panna terjuken beten kaula salaki nyicing pekir dumek akal terkajal paningal kaangkui tormator epasemuan sesangat agung ketika dinto. Hadirin hadirat sepo anum se sami along kupar juga. Aler keler angin sumeler rasanya resep de kadede asareng terak na are
sininae alam sateje asareng epa semuan agung kak dinto beje para mila dari kak dinto beten kaula tak mangki okara sepas ngepas kangkui morak torngombi esenadede maka dari sakalang torngombi esenadede maka dari sakalang kong nyara beten kaula sami meltas termeltes mencuka ki poci syukur dekat hadirat Allah Subhanahu wa taala saingkena ibaja siang kadinto beten kaula bisa rabu tor alongku kadinto tempat bisa rabu tor alongku kadinto tempat dalam lampa agung kaangkui walimatul ursh nanda Siti Aisyah asarang kakase aste epon engki kak dinto yanto hadirin hadirat sepuanum sesami alongku parjuga sekaping dua epon salawat asarang salam malar muka tetepe kapun dia deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apekta beten kaula sarang ajunan dari alam sepenuh kapetengan nuju deka alam seterak mursak tarkataran ingki kadinto kalaban badana dinul Islam wal iman. Hadirin hadirat sepuanum sesami alongku juga esat mangken abdina kaupupuan pakon agung dari salerana simulja Bapak Yahya sarang Ibu Puhaya sarang sateja tundun karabah kadinto esat mangken beten kaula kapakon kaangkui mertepan saponapan lampa sebedi kalampa antat lampa sesapesan engki kadinto pembukaan esosol antat lampa sesatrosepon engki kadinto pamasraan wali antat lampa sesatrosepon engki kadinto prosesi akadun nikah terjukan antat lampa sesatros epon engki kadinto salawat kiam terjukan antat lampa sekapeng lema engki kadinto oker okara pangisto antat lampa sekapeng enam engki kadinto penyerahan buku nikah dari KUA terjukan lampa kadinto bedi epongkase kalaban ikhtitam biddu'a. Hadirin hadirat sesami alongku parjuga ngereng sami biteng pedis seca epon okara bangsalan Madurana poka ngereng buka kalaban surah Asy-Syifa sekadima dalam hal kadinto bedi sepoe sareng ajunan simulja Kiai Abdus Salam kalaban songkem pangabekte abdina ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadzini ya wa ala kulli natin salihah bi syaraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا إلى أرواح أئمة المجتهدين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي بها درجاته في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Nyampeaki matur saibu sakalangkung sakadinto badana pamausan surah Asy-Syifa kasebut malar muka bisa eka lampa dalam lampa niter kalenang sengkena dalam acara kadinto tak mangki rintangan panpunapan tor asarnga sarang ridho Allah Subhanahu wa taala
Amin amin ya rabbal alamin. Nujudekan lampah sesaterosipun ing kikadinto pas pamasraan wali torjukan badi ilan yudagi kalaban akadun nikah tor salawat kiam sebadi epin-pen sarang jamiah hadrah gumuna kalaban song kembang abakte abdina ngatore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا
إمام أهل الصلاح والفلاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي حثنا بالتناكه والتناسل والتعارف بين الشعوب والقبائل والتواسل، وعلى آله وأصحابه المتبعين لسنته الغراء والمتمسكين بالحنيفية السمحاء، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب علينا الجديدان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن النكاح سنة الأنبياء والمرسلين وشعار الأولياء والمتقين، قد حث الله وندب إليه بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي الأفخم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. هذا عقد مبارك ميمون، واجتماع بين آمة من إماء الله وعبده المأمون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أخينا الكريم ينطه أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أخينا الكريم ينطه أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المسونة ستي عائشة بنت يحيى مولية أبيها موكلي في تزويجها منك بمهر $1,000,000 حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بذلك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك وفي مزيدا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك كريمة سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وكما ألفت بين إبراهيم وسرة وحجرة، وكما ألفت بين يوسف وزليها، وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمة الكبرى. اللهم بارك لنا في عقدهما، وبارك لنا في عمرهما، وبارك لنا في رزقهما، وأخرج منهما ذرية طيبة وصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثله تكمر عينك قد تغير وجه السرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
Nyampeaki mator saibu sakalangkung. Hadirin
hadirat sepo anum sesami along kupar juga sakadinto badana anta telempa siaro pagi akadun nikah malar muka lalampan kasebut etatia kia akadun nikah semu barakah maksumah sayangkana Nanda Siti Aisyah asarang kakase atepon engki kadinto yanto bisa asaung keluarga sesakina mawaddah warahmah fit dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Nucu deka antat lampa sesatrosepon engki kadinto pamasraan dari pihak pisan laki deka se ampun kapupuan pakon abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin, al-aliyyil malikil haqqil mubin, al-qail fi muhkami tanzilil azizir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa an'im ala habibina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahu wa alaina ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tasawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Amma ba'du, samahatal ulama anal kurama wa masyaikhanal uzama, ashabal fadilah wa talalah, ahussu bi ikhtiraman wa ta'ziman. Mungkuda guru abdina karang kesataja kehormatan ngatorakina mungkuda hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fathur Rahman MSI Semulja Pemerte Pondok Pesantren At-Ta'awun Tekai Legung Barat Kecamatan Batang-Batang alladzi sami'na wa ata'na. Kaatora songkem bakti abdina mungkuda sedaja guru-guru agung selain ajunan semulja Kiai Abdus Salam, ajunan semulja Kiai Nasir, kaator sepesongkem mungkuda salera epon semulja Kiai Madnasu, juga ajunan semulja Kiai Misnu, sedaja para kiai-kiai, para masyayikh, para guru ngaji tor kiaji, sesalaki sekuk abdina idalemnya bisaki asma agung tong parastong ajunan. Kalau bentak ngurangi sepesongkem abdina munhu padhana kembali kalau ben panyoon mata'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Sesatoros epon kareng kehormatan kaun juga mungkuda panyampung pangisto pamerte magersare paan aben poncul patisan nyabekan temur salera ipun semuljeh PJ Kalibun nyabekan temur Bapak Sutikno asareng saraiman semuljeh Bapak Abdul Asik
sareng sedaja tondun karabe abdi dalem nagara sebeten kula amul jeeki. Salam cumamper panggalian sesateros epon kaunjuga mongkuda taritan pisan bini. Semulja Bapak Yahya sarang Ibu Buhaya sakadeng berke. Sarang sateja para masyayih, para sepoh, para kasempeen eka dinto dalem. Satejana beten kula amul jeeki. Kaulaten sami jumper dalam salera asaung cumamper panggalian. Ampun katingal mudde tor ende dalam pangulaten epon sadejana banget beten kula amul jeeki. Kaatora songkem tarisna juganan salam cuman berpanggalian. Monggo dak sedaja cakanca dari Majelis Salawat Al-Banjari Gungmona. Seampun jenuh magempe badana tanda saukon wahubban. Monggo dak ka Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saterusipun songkem bakti abdina ka atora monggo dak sadeja jumurang para hadirin wal hadirat, ajunan para sepuh sekaulaten sami mulja, ajunan para anom sekaulaten sami gegek parjuga, para kaum ibu, para istri, para kandidatur kanca sesadejana ampun dimecet mikaling kiepon arsyadakumullah. Lir kumilir dalam celujur laris nikmat pangeran sekadunung atompang tor abaris. Roma saabak sekuk tak satria dalam nampani nikmat pangeran sekan tanum panulai kak dintoh. Baja siang sesakalangkong padeng tor masendang panggalian. Beten kula sarang sateja rabuh. Ampun sami salpak, ampun sami kubesah. Dalam ancemurongi sohibul hajah. Nyambung tor magena bedena kabungaan kacumamberen. Se alhamdulillah beten kula ajunan sedaja ampun bisa ngestuaki bedena nikmat pangeran sehat tor sempat kak dinto. Dalam setong celucur lacir tarika eki kak dinto akdun nikah tor juganan bedena dalampaan adat kakabinan se beda eki neng telem epon Bapak Jahja Ibu Buhaya sekeluarga. Pramila kalaban tebuan hamdan wa syukran lillah alladzi la ma'budu bihaddin siwa. Beten kula sareng ajunan lodiah terlombir bibir amuji tikir dak Gusti Allah sampun abaring nikmat lir kumilir ka dinto. Sekapeng dua epon afdalas salati wa azkas salam. Muga tetep kaca bisa dak masteka alam Gusti secajena ampun ngerti ka aga gembeng, ampun melte sedaja umat manusia sekalilang tasang sang posang dalam jurang kainaan, ampun taselket dalam budaya jahiliyah yang katar-kataran bumi Islam wal iman akan diseera saaki beten kula sarang pada ajunan sedaja ibuja siang areka dintoh. Pramila panyuun dak Gusti Allah seamur bejagat. Muga lalampan pangeran kak dintoh ang lebeti Gusti Kanjeng Nabina. Beten kula sedaja bisa tetep beata teguk seken kantos budi are. Amin ya mujibas sailin. Ajunan sateja para rabu, para sepuh kasempeen sebeten kula amul jeeki tor sami-sami imul jeki Allah subhanahu wa ta'ala. Kabitan pamator abdina anyuuna pangapora. Monggo dak sedaja para guru-guru agung tor sateja kasempeen eka dinto tempat. Amarga abdina kapupuan pakon mulja dari salera epon Bapak Burawi Ibu Hana sekeluarga. Guna kaangkui tormator ajunan sedaja para rabu. Namung abdina aromasa salaki temur tor salaki baba umur. Tantona ampun deki katingal kapiarsa korang apamur. Dalam ondek toron torjukan sorot sandra besah. Nareka kaulaten tor katingal muda tor cedah korang kapiarsa renah. Anyuuna abdina pangapura. Kabitan beten kulebit asma Bapak Burawi. Juganan sarang sateja para konkonan. Serabu epon dari tondunan pisan lake. Ngatoraki songkem bekte. Monggoda keluarga besar pisan bini langkong-langkong salarepon semulje Bapak Jahja Ibu Buhaya sakadeng berke eka dinto tempat. Kalaban tabuan assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terus epon dalam komantin silaturahim Kak Dinto. Beten kaula sebung lain narima pemasraan terpakon dari selera simulja Bapak Burawi. Guna kaangkui ngatoraki mator saibu sakalangkong. Dak seteja korenan pisan bini Bapak Jahja Ibu Bahaya Kak Dinto tempat. Amarga beten kaula sasarengan. Sedari Jutemur Kak Dinto ampon epangki tor elatin sesangat luar biasa par juga epon ngabiti gelak dari labang kelidikan ampon epapak kantos beten gula sasarengan epalares neng pasimuan kalaben paanaben sesangat lebar tor adenten Kak Dinto kembali juga kalaben kaulaten sateja salera para rabu para masyayikh dari keluarga besar Bapak Jahja Ibu Pohaya sekeluarga renah akati temar acicir adendeng malaju nampak aki kabungaan sesangat luar biasa edelem nyampeteni rabuna beten kaula sarombongan dak tempat Kak Dinto pramilah edelem apang keler putina ajunan seteja seampun sami jijib eti mangki iti dalam sekeluarga beten kaula sarombongan tak keduan bebeles nanging Allah Subhanahu wa taala muka aparinga bebeles dek kaistuan sateja para rabu para keluarga tondunan pisan bini Kak Dinto kalaben bebeles selangkong par juga jazakumullahu ahsanal jaza amin ya rabbal alamin. Sekapeng dua epon bab tantuk ke titelem sarombongan dek tempat Kak Dinto sebung tujuan lain nanging kuna kaangkuy nyoko benah bedena tareka tor parembegen si ampon sami eracum tor jukan eracek epan saponapan bekto setapongkor antarana dua pisan laki jukan bini keluarga besar Bapak Burawi sarang Bapak Yahja sekeluarga paramila dari Kak Dinto beten kaula sasarengan asareng semuljeh senyepuai rombongan beten kaula kemat nasu sasarengan bedi nyam betenaki torjuganan bedi masraaki tornan tugegi bedena kanak kacong pangantan laki dek Kak Dinto tempat guna kaangkoi epadeti santingan dek pacangan kakasi ate epon engki Kak Dinto potre kajunjun tor komala ate dari Bapak Jahja Ibu Pohaya sekeluarga sekasempat ceping Siti Aisyah antara nayan sarang Ica Kak Dinto alhamdulillah ampon det tiduk remek martabete gempeng malate sarang keting ampon candi det tiduk remek ang lebeti akad kakabinan si ampon iastani sarang salera ipon simulje Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fathur Rahman ang lebeti akad nikah si ampon kalampaki buruh makanan ceeki anak beten kaula yanto ampon rasmi sabedi bagian dari sanak bereja Bapak Yahya Ibu Pohaya sekeluarga Kak Dinto tempat sanaos gelak ampon beten kaula adimini debu rasa abek sekuk tak satria perolesan dus-dus apang rasa todus marganya bis dak Kak Dinto tempat nantu kaki anak yanto kalaben panyabis tengal arasa taretan pisan bini pasraaki kanak kajong laki martabat nolong keluntongan neng tengah arongan nanging pangarep buka manter taretan pisan bini Kak Dinto tempat sarang setuju para kasempeen bisa narema ternang gema bedena pamasraan pangantan laki Kak Dinto debu epon Bapak Burawi tak langkong anak yanto Kak Dinto pakabeluto cek pakaparinduan tak langkong manabi kabeluto kaparinduan ngerem anak semon duke tak langkong cek angkepaki anak manto nanging angkepaki anak rebeen saengke mamala atau aburuk panika tak seguke prarabu seteja sebeten kula amul jeeki bungana torkoelat cember luar biasa apa napa karena beten kula bit asma Bapak Burawi berhernias keluarga martabate
anak sededua Kak Dinto ampun deti bungkol ampun deti setong ang lebeti dimen Kak Dinto nikmat pangeran dak beten goles keluarga nadekana ampun Kak Eti metek kembang peteten Kak Dinto tempat Allah subhanahu wa ta'ala leras beje siang Kak Dinto ampun ngastani ampun nekani bedena hajat raja beten goles keluarga maka kalaban ngamri barokah agung torkomantin sataja petongkas pentu amujarab sataja para rabu beten gola anyu una dek Gusti Pangeran si Maha Mukte muga akad nikah si ampun kalampagi buru Kak Dinto etet diyakina minangka akdan si mubarakan maksuman ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Para rebu, para ajunan, para sepoka sempeen sebeten kaula amul jeeki. Sesateros epon tantuk ke beten kaula sarombongan dek tempat Kak Dinto. Tanto kaulaten banyak sakale kasese bentor kalopoten. Pramila termasuk juga pan saponapan. Seetan tugeki sareng kaum ebu dek delem Kak Dinto. Sanaos sakokok malokok sajentong asese buja sanaos rambing sasepit karpet sacarpet juganan masak nalaas sabulir berhede Kak Dinto cek pun jebu saloka madura jeje tarona Bapak Burawi sekeluarga jengaje saking terona cek terona mapade akati orang lain nanging Kak Dinto sakader kemampuanna pramila atas sadeja seetan tukaki aropa akitan de pangistoh dek Kak Dinto tempat senaos martabat cabul sing ngeneng neng tengah jorah akad dikain manabi esepit tadek munyina jugen yo bertadek beuna nyuuna sadeja keluarga besar Kak Dinto langkong-langkong bapak jahja ibu buhaya muga manter narimaa kalaben serdeng padeng terlodeng panggelian epon amin ya rabbal alamin. Seterakhir anak yanto kabilang salaki nak kanak muda perjalanan pernikahan aropa aki ibadah sesangat lanceng martabaten raga sagera sesangat delem terlanceng perjalanan epon dua bebisanan antara bapak jahja sareng bapak Burawis keluarga leres ari mangken Kak Dinto ampun sami maberlajar neraga sagere delem nojuana tenggengan pramilah anyu unam muga manter kalaben atikong nyambi karsa dak Gusti Allah panglajaran delem akad kakabinan Kak Dinto anak sededua tetep kenging ridho dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pramila nyuuna lanceng apengan beten kaula dek kapara sepok Kak Dinto nyuuna anak yanto bulengaki buru keki saengke edelem nata nete tor nonton kamu di rumah tanggana lengse dari syariat si ampun ya ceri Rasulullah tor juga nan nyimpang dari adat tata adat istiadat Kak Dinto sanaos namung dari Cutemor kacubara tantoh beten kaula sangat ngarep bedena apengan torjukan lancenga bebulengan beburukan sareng bengasepo Kak Dinto saing ke anak beten kaula kaulaten sampurna kau diena caepon reng sepokona ngembeng bekoh perjuga kaulaten telep apa jungi de reng sepo de dua nah amin ya rabbal alamin. Sakak Dinto sakater sebeten kaula bisa atau ragi monggo anak yanto beten kula mesen kanam bekornak meleka lembin kasumenep melia jukok soro bitong pas bedai ica ben yanto lasah akabin sengak tika kotupa akor deki moncelep cek papananggung asarong pas sarong setong kaduai supaya cepet kagungan kompoi Kak Dinto deti nyuuna kaparingan dibasa aropaki nak foto saya cebing otabe kacong penerus generasi antara keduanya moga akad dia panyoon gelak tetep bagi ngaridho
kenging ngape tongkas mujarab pendua para sepoi Kak Dinto sehingga anak dari kaduana dadi anak sesoleh tor solehah paringana gempak gembeng rajekena jejer lomancer odikna kantos atongkat romana kainto kantos rampak naung beringin korong kaudienna amin ya rabbal alamin. Kak Dinto sebutan kalau bisa atoraki nyoona saporah atas sateje kasalaan tor kalopoten korang langkongna langkong menghudak ka guru abdina sateje Kak Dinto tempat kematna sujukan ke fathor nyoona saporah abdina cangkolang hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sepo anum sesami alongku para juga Saka Dinto bedana okara pangisto seampun edebuaki dari pihak pisan lake seampun abai lembai etalake kabungaan seampun abai lembai etalake kajumamperan semoga tetia panyampurna munggu beten kaula sareng ajunan sateja amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sepuanum sesami alongku para juga nujuda kantat lampah sesa terosepon engki Kak Dinto dedebun agung dari pihak pisan bini torjukan bedi terosaki sarang mau'idzah hasanah otabaipun hikmah walimatul urus torjukan bedi terosaki kalaban ikhtitam bidu'a sikadima dalam hal Kak Dinto bedi elastariaki sarang ajunan semulja Kiai Fathur Rahman MSI kalaban songkem pangabekte arantep kalaban takzim seagung abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kasumpaan, kong langkong ajunan semulja Kiai Matnasuh, ajunan semulja Kiai Misnu, ajunan semulja Kiai Nasir, ajunan semulja Kiai Sapon, tor seteja para kiai, para guru, senyoon saborah tak kobasa abdina cabisaki asma agung tong setengah, namun tak ngurangi rasa takdim abdina deka beliau seteja. Juga Rabu saat semangken Bapak Kepala Desanya Pekan Timur semulja Bapak Sutikno, juga Bapak Abdul Asik sareng seteja perangkat desa epon sabdina mulja aki Jamiah Sholawat Kumuna sareng seteja jamaah sebutan kula mulja aki Sahibus Sa'adah wa Surur yang berbahagia ajunan simulja Bapak Yahya sareng Ibu Puhayyah, juga pihak pisan Bapak Purawi sekeluarga sebutan kula mulja aki seteja para Rabu baletang ke tamu undangan sesami-sami Rabu saat semangken seseteja na beten kula mulja aki samu keeh beten kaula ajunan seteja sami-samia tetika bula siongku-ongku mulja aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia kantos dek ke akhirat, amin Allahumma amin. Para ajunan sebeten kula mulja aki nyuwun saborah karena beten kaula kapakon kaangkuy ngalaksanaaki dua amanah. Sepertama sambutan penerimaan, senomor dua sakecek bisaos aki Kak Dinto mau itu. Maka sepertama beten gaula atas nama Bapak Yahya sareng Ibu Puhayyah
nyabisaki motor sakalangkong saagung-agung dek ka para ajunan seteja kong langkong dek ka pihak rombongan pisan lake sekak dima para ajunan ampon rabu dek ka tempat kak dinto sepertama seteti bunga engki kak dinto angadeen dari bekto karena biasana sabagian tisa kak dinto lanceng ring sering ngalambat kula tibik terus terang pernah yonceng pokol situng lanceng ngaburu dateng lastare asar pernah kaji kak dinto iki alhamdulillah cek bunga nah beten kula bunga dek ka tuan rumah juga bunga dek ka undangan muka-muka ros-terosan iparen ngabungaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya terus epon atas pamasraan si ampon eca bisa kiki buru maka beten gaulah atas nama Bapak Yahya sareng Ibu Fuhaya kalaban ekabiti bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim beten gaulah sekeluarga narema kalaban sangat bunga ateh deka hadirra Anandayanto nengi tengah-tengah keluarga Kak Dinto akatia si ade boki punten insyaallah tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak rebeen samuga anak yanto nengi tengah-tengah keluarga Kak Dinto parengi kelar sareng Gusti Allah dadi imam kaangkui Ananda Siti Aisyah saingkeuna beni coma tonton nengi kau di antunya kong langkong sampai iki bedek ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Para junan sebeten kula muljaaki ponapa si ampon bektah dari kaum muslimat maka beten gaulah sekeluarga Kak Dinto bunga cek bunganah estona beni coma Kak Dinto si abdina arep Kak Dinto coma rajana pangisto Kak Dinto muga ros-terosan jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Para junan sebeten kula muljaaki satros epon amanah si kaping 2 karena ten kula juga tak oning cek parengana debu Kak Dinto. Dan kaula pertama cuma apa senah kong langkong dek gajen gula tibi juga dek ka Ananda seka 2 Kak Dinto. Dan gula sering mator antara lake ben bini Kak Dinto tak sami. Mulai dari penciptaanna juga tak sami. Bejana beten gula juan saja Nabi Adam Kak Dinto eka kebay dari tanah. Sementara Ibu Hawa Kak Dinto eka kebay dari tolang rosok. Tetikan kebaya saos tak sami. Karena ampun tak sami mas teh sifat ben akhlak ke antara laki sareng bini juga tak sami. Jadi mila dari Kak Dinto parlo eka geli kong langkong dek kamantan seka 2 cek seka 2 Kak Dinto lakar dari sifat ben akhlak ke tak sami. Para junan sebeten kula muljaaki manabi nyon sabora orang lake Kak Dinto ben Gusti Allah bedi kalaben akal sasanga di akal orang lalake sasanga sementara na perasaan nah orang lake cuma situ aneka manabi lake manabi bini perasaan nah sasanga akal lah situ. Nah Kak Dinto parlo kagheli kada anapa polepon karena nyon sapora tak sakoni dalam kaudian orang bini Kak Dinto maka ada perasaan etempeng akal lah. Jadi karena akal lah cuma setong bila ampun nemu kupo sakoni akal lah elang pas akhirnya perasaan nasi ada akhirnya pas sering ngamun. Nika parlo kagheli. Dan gula sering akabai misalan nika dari Kanjeng Nabi. Pernah setong bekto Kanjeng Nabi Kak Dinto beda nengi telma Siti Aisyah. Kanjeng Nabi pak repakna banyak tamui bekto kepanikah. Apa napa mak dari raji selain Kak Dinto beda si atar-atar deeren. Iki atar deeren Kak Kanjeng Nabi maksudnya. Nah Siti Aisyah kan to tamburuan. Dari saking tamburuan na cawan dalam pekera satia Kanjeng Nabi bagian sengkok. Sengkok sekutu maranta. Arah apa mak parlo eteraki dari kenangan selain, dari raji selain, mun pera urusan deeren kok bisa kiamat sak. Akhirnya rosorona kepanika si akibat deeren ibadai pereng ben napanya kan ibadai pereng entare ben Siti Aisyah pas ekotap. Ekotap pecah. Pereng pecah. Nah banyak tamu ibu kepanika. Artinya apa-apa nikah ilmu si pertama jadi mau nabi bini
bektona abad nikah tampuruan kak dinto bani akal lah yang kun tak tahu kau bertamu tak tahu kau pasera langsung kak dinto tap iki nyon sapora manabi umpama deki ibu di are beda pereng bela kasa yang talon laki lakar sifat jaga tiga ditar lakar maka ada perasaan begini keng coba kan kanjing nabi terwe kan pon apa bektona pereng iba pecah ben Siti Aisyah kanjing nabi nikah duka punten asapora dak katamu garat ummukum sapora ingki aneka barep anak tamburuan nih cawan kanjing nabi punten tak duka kasih Siti Aisyah tak duka punten ongkuna jak saya ngaduka abisa mak bisa kanjing nabi ngalakoni kepanika mak oleh eteroh beten gula juan saja sebagai orang lalaki ini ke akal lah banyakan jadi ngalah dek kasih perasaan nak rajaan jadi makanya kanjing nabi ini mulang kabupaten gula juan saja cek nengi dalam odik rumah tangga cek nyare menang tapi nyare tenang jadi nikah kendalina banding lelaki nomor 2 nyon sapora nikah juga sifat tu orang bebini orang bebini nikah saben bulan andi panyake sehingga panyake kepanika aroba aki kalwara darah head nah kak dinto bila ampun para kalwara macam-macam kayak itu sifat orang bebini dan kadang sebung angin sebung pun apa kenika pun nyon sapora muk ngamuk kan sebung banyak apa sebung napa sebung angin langsung ngamuk nah kenika nyon sapora orang laki para sadar kenika kadang bila ampun dateng darah kepanika dateng tamu kepanika kenika akibat ka emosi apa kelen tak nemu bener nah lalaki saya tak paham kadang kita lajani kan bila lajani kenika pereng kepanika pecahan jamun jadi saya lajani kenika lakar sifat tu mana kepanika ben pole ja apa nang dalam napanya mana ahli psikologi kasa orang bebini nikah mun dari segi besar saya kutu keluar sebenarnya kak dinto banyakna paling sakuni 17.000 kutu keluar bahasa kepanika nah sementara orang laki asa kunian jadi makanya yang sapora mun beda orang laki orang bebini caremi biasa kan disampun biasa pun biasa lakar kutu keluar mana bita keluar kasa emosi kasa jadi kutu bakal keluar sebenarnya dalam kutu bakal keluar nah saya laki cek norok bakal keluar juga idi ngaki ampun akhirnya kak nyon sapora makanya sering bahasa akiban para kiai saat ceramah leka apun soro acerama 2 jam kelar bebini anak lakar kutu keluar bahasa kasa lalaki ceronero nengeneng pada dingaki engki aneka nyamana lalaki saya paham di tujuan apa tujuan nama oleh keluarga kepanika ongku ban Gusti Allah paringi sakinah mawaddah warahmah si paling terakhir beda gambaran cek saena aneka kong langkong dek ka pasar abi saos kong langkong keten kula pribadi umumna dek ka para ajunan saja beda gambaran katika dinto beda jaran kepanika bektona berkak sejaran kepanika pas masuk dek ka dalam lubang nah lubang kepanika dalam sehingga beda orang sini ngale cek beda jaran napanya mana keker ka dalam lubang akhirnya mikir orang sini ngale Arya muntak hitam ben degian aprian kasih lain benih pirak jaran saya ka dalam orang saya lebet keker ka dalam degian lah ben kok satia benguk lobang rai hitam benah jadi hitam ben orang sini ngale ini niat saja mulaa dinah tak arapa jaran mate nengi dalam sepenting orang lain selamat selebet ya pun saya pikir akhir rampon ingat lagi napanya mana ingat lagi landu sop aja cek mulaa atam ben apona apa mak kasokan Gusti Allah jaran sini ada atam ben kepanika ben niko capana atam ben tapi malah naik ongke ke atas pas akhirnya bisa buru selamat jaran kepanika napa ilmu saya kau lekan toh cek pun disebutna ulama jadi jaran nikah mak bisa pas ongke ke atas koduna atam ben ternyata cek pun bektona nengiat tas nikah tanah elandu sabe dek kabebe guna kaangkui noto jaran ternyata bila tepak ka tengah jaran kak dito beni itina ben jaran kepesaki bila kepes keker tanana ongke jaran elandu di atas boleh tanah keker kabebe tepak ka tengah jaran kepes keker kabebe ongke ke atas jadi ini kapan apa ilmu na katiga dito beten kaula sareng ajuan saja kong langkong pihak keluarga seka dua kak dito deki ibu diare bekal dateng tanah di tetangga sinam benak abek nang fitnah bekal dateng
orang saya ngacaca cuba na bakal dateng ka itu cek tadai cek tarema mana bi tadai tak cek panjenengan pon apa ke pesaki ke pesaki bila panjenengan ke pesaki ngiding caca nikah ke pesaki ngiding caca nikah ke pesaki insyaallah panjenengan tak kira tampen bahkan panjenengan bakal ongga derajat insyaallah bakal dadi keluarga semulja fid dunya wal akhirah ti samuga ananda sekadua khususnya umum badan kula juan saja muga-muga sadayana epana keluarga sakinah mawaddah warahmah saikaridai fid dunya wal akhirah kong langkong dadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma Allahumma la tada' lana fi majlisi hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha faqdi jami'a hajatina wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa taqabbal du'aana khususan li Yanto wa Siti Aisyah Allahumma rzuqhuma hayatan mubarakah Allahumma rzuqhuma rizqan wasi'an halala Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan salihah wa alqi bainahuma mawaddatan wa rahmah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala habibika sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal du'aana bi hurmatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakadintoh kurang lebih nyuwun sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadinto bedena dedebun agung malar moga bisa masakan pangabekte kong langkong komantan sekadua kadinto semoga bisa ngalaksana aki di dalam kaudian seresa are. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sepo anum saya sami alongku parjuga. Tanto sakadinto bedena anta telampa saya ampun kalampa sakadenaki Bapak Yahya sarang Ibu Buhaya juga Bapak Purawi sarang Ibu Hornia sakadenaki anyu una doa mustajab torpetongkas mujarab muka dekat sateja para masyayikh para bengasepo tor juga dekat sateja para hadirin tentu beten kaula sareng ajunan sateja ampun lestare silaturrahim deka orang serabu dari umrah dabuna maca tua tanah Mekah palemana duma asorban bote sekadua ampun lestare yakat nikah malar muka bede judu paste amin amin ya rabbal alamin. Sebelum akhirnya kalaben salam beten kaula mesan mongku komandan sekadua numpak jaran babajungan benten beni sakadinto beten kaula parlo mesen mungkin komandan sekadua nak katarate mak kapajikaran manuk ngurtok mak de temurrah ring ala kebini nak sengak ja atau karan mak oleh totok sesa umurrah mungkin sakadinto dari beten kaula sebisa sampai aki kurang lebihnya anyona sapura akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin apun kelestarian tadi guys saat siang hari bagian mereka agak telapah auto dekeh dari Bapak Ibu dua Mas Syato dan juga Mbak Siti Aisyah mudah-mudahan
kalaban pantoah guru serta guru sesebaan tetiaki keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Rabbak naung berigin korong atau tong tong kasetong patang rocung sehingga dah kau di anda cecer lomacer kau di anda amin ya rabbal alamin. Kembali jadi kata lagi tebang-tebang saudara Nabi masih setia bersama HL Audio dan Professional Sound System dan juga Ramayana TV Media Production Video Shooting Superpas Dekorasi menghadirkan kantor dan setuju panitia para ibadah teratur sifatikal kantor mukus teja para tamu undangan tanggui jepreh palaris pepangkian saat siaga repakin motor sekalangkong atas pangistorabu terjukan logo dan setuju dan kembali bersama hadirnya Alusat Samsul Arifin Majelis Sawah Nabawiyah Kubuda Kaatar. Yang berbahagia sama-sama akan berdagang haja Bapak Yahya sekaligus bus ya. Saya tak sangka-sangka kalau bukan nak foto epon seampun saandung sapangunung teti setong dengan sastra pancing epon mudah-mudahan teti terjikan lebih dek kedatang kena amin ya rabbal alamin. Jika dan tak kali salam hormat salam buat saya dulu aja bedakan dari korporat pihak pisan Bapak Purawi sareng Ibu Hardiah asareng jika tak kali ada sipol je sedang beraja pun Bapak Yahya Pak Sapraji Pak Resdo Pak Eko Bu Asli Bu Eko Pak Rafi Ibu Fatma terjukan Bapak Besahri Pak Didari Pak Sahara SH terjukan Bu Ima Bu Abdal terjukan Pak Asdawi Sedari Kidiyang juga dan Bapak Pudar Ibu Sadi Bu Lutfi terjukan Pak Aida juga dan antara lagi salam hormat salam taklim dari Majelis Shalawat Nabawiyah Kubuda. Monggo bisa Samsul. Sambil lajunan setuju menikmati pansa-panapan hidangan dari jajaran panitia Kong Langkong Tuan Rumah Sekeluarga keluarga besar yang mulia Bapak Yahya sekaligus bus tak disangka-sangka ya Pak Yahya terus juga Ibu Buhaia selamat berbahagia Pak Yahya ya. Terjukan salamnya buat setuju koran keluarga Biak Bisan, keluarga besar Bapak Purawi, terjukan Ibu Hornia sekeluarga. Kolakong juga salamnya, salam sepadat tim terjukan salam hormat Matur Jangkolang, Dajunan Simulje Al Mukarram Kiai Haji Fathur Rahman dari Ten Kaula Sasarangan Majelis Salawat Nabawiyah Kumuna. Terus juga ada setuju para masyaikh, para guru sehat di tempat kadinto bersama sedianya HL Audio juga ada Supermas Dekorasi Ramayana Video Shooting bersama kami Majelis Salawat Nabawiyah Kumuna. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Yayan dan juga Mbak Ica, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi ya Syahdi wa أطفأت ياجي ردنا نبي يا أهيل الجود والكرم Bapak Yahya Tuan Rumana, Ibu Buhaya, Nikarajina, Bapak Purawi roa pisana, Ibu Harnia bisa binina. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami tegar selamat pribadi jagat seluruh para mitra tamu dan undangan yang berbahagia. Esona Seda Sanjaya HL Audio Rental Profesional Sound System Surbas Dekorasi Ramayana TV Media Pati Sawah Nabawiyah Kubuda. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi ya Syahdi wa Taraji, Atafat ya jiratana nabi, Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyari wa tarani, Atfat ya jiratan alabi, Ya uhailal judi wal karami. Dan juga salamnya kantor buat simbolnya Bapak Kiki Stigno dan kawan-kawan Pamor daerah Pasar Desa Poncul Nyampakan Timur Kecamatan Kota Petang Sumber Madura. Kalau aku juga beda ke guru sesuatu abdi dan sengaja
Setagian yang mulia Al Mukarram Ya Haji Fathur Rahman. Salam hormat, salam adib dari Majelis Salawat Nabawiyah Kukuda. Bapak Yahya Tuan Pak Yahya samoga pangatan sekadua dadi cucu pastena. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syari wa
tarik tatamu Allah semalasa Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'al syari wal daraji Atafat ayyajirat al-abi Ya wailal judi wal karami Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada sekat itu warna abu bedakan sekapur sirih jadi sesam selarifin atau bang versi baca di salawah nabawiyah kemuda terjekan kator de setajara bokar pihak habisan sabora kala setara ekel kendel dimin warga atas pemodun dari sebelah aja tadi itu bedi beda temang manten motor sekelangkong. Pak Yahya. Kata lagi selama jalan saya tanya pada haji dan kalau kau ngajudan sibul jalan mukarram haji Fathur Rahman mudah-mudahan salam sampai terjadi pun masalamah ilal liqa terjaga saya tanya pada haji dan para rabu seputar adum Allahumma salli ala Muhammad terjaga saya belum pas saya dimin lagi terjaga salamnya buat Bapak Pusaka bedaka sesepuh bedaka beriwa tamu satu sepaket dan juga ada Ibu Niatin juga tak kalah atau lagi motor sekelangkong salam hormat biar dari suasana budaya menjelang sinarnya siang hari ini terus menyebut kawasannya Jawa Timur dan sekitarnya maka izinkanlah tibalah saatnya di acara sesi Temang Manten pusat agen yang terus melampaikan dedaunan yang begitu hijau dan indah kita tidak terus begitu semangat gungkar bandur hingga kali ini Sibul Hajah yang berbahagia Bapak Yahya sekaligus bus Sita sangka-sangka dan juga Ibu Buahaya sanak beraja asal kecuma berikut Sibulnya Bapak Purawi sari Ibu Hardiah bedakan pada pihak pisan kagui nyempurnai pada Bapak Ken Seng Arebagen pakatan kalah waktu yang terus berputar tibalah saja mempersembahkan mengukir sebuah cerita majelis salawah nabawiyah kumboda
yang datang dari kawasan Pelataran Bumi Tercinta Desa Batu Putih ini, Kecamatan Batu Putih Sumedang, Madura. Tentunya HL Audio Rental Professional Sound System, Ramayana TV Media Production Video Shooting, Sumber Mas Dekorasi yang siang gelapnya lembutnya di siranya siang hari ini. Maka dengan itu kami haturkan selamat bersaksi, selamat menyaksikan bagi Bu Indra yang budiman. Seorang kalau berhormat sebelumnya Bapak Yahya sareng Ibu Buhaya, Bapak Burawi sareng Ibu Hardia, aku nyatiki putra-putri Epon, aku jelas lagi acara sesi tema paten. Terus juga nyanyi eti buat sebelumnya Bapak Sutikno, dari Kabupaten Cirebon, Pontul Pisang, ya, bukan Timur, Kecamatan Batang-Batang Sumedang. Dan juga cuma terima kasih buat tim makeover dari Sumber Mas ya, yang mempercantik suasana bagaikan raja dan ratu sehari kita, Mas Yanto dan juga Mbak Siti Aisyah. Kator Pak Yahya, se mandia jaya pagi. Hah? Telepon Pak Yahya si mandia. Cek lo, dicek. Pak ya, Ojang, mandia. di Pak Yahya kan. Apa sah? Satu tembang pengantin baru Bapak Yahya sareng Ibu terjukan dari pihak besan Enggel Ongke. Satu juta. Terjugan tatar tanah dari Pulau Oksigen Giliang ya. Tatar juga selamat bergabung. Ya Bung Pangesto. Dan juga kami adakan selamat jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Saya Jawa Muda kan sabar buper. Bapak Burawi terjukan Ibu Hernia. Ditunggu panggung. Seperti nyambung Pangesto dari Baba bisa lagi. Bapak Burawi Ibu Hernia. HL Audio Ramayana TV Media Production. Sumber Mas Dekorasi. Monggo kehabisan Bapak Burawi. Mbak Aida.
duduk bersanding bersendagura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Konjugan tangan sedari rombongan pihak Lisan Motor Sakalanko. Sedari kalian Nanti kamu sisi. di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Agar kelak kau hidup bahagia, rukun aman damai dan sentosa. Kasih Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendagura bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Asik. Keluarga besar Bapak Saidi. Bapak Yahya sekaligus bus. Keluarga besar Saka-saka. Bapak Burawi saya dari Catemor. Lalu juga Ibu Harmia kata Saranto. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Agar kelak kau hidup bahagia, rukun aman damai dan sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin
Agar segala kau dosa kita berikan yang kami saudara dulu. HL Audio. Simbol jiwa pusaka. Agar segala kau sekarang. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man Bapak Burawi Semoga Saiket Ampun kesalahan dan tidak om. Bapak Dimas Horgeli nama. Terima kasih. Bapak Arwah. Pak Burawi. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Ada salah Pak Burawi. Keluarga besar sudah dihabiskan motor saya langsung. Bapak Sinarto Singapura. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi. Cocok sekarang. Saya dari Kiliang. Bapak Sahba Karsudan Ibu Ima Sarjana Hukum. Bapak Sani dari Kiliang juga. Makasih adek. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah kawasan nabi bismillah wa bin hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Bapak Burawi Semalja Matur sakalako Pak Burawi, Bapak Yahya Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa binadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Matur sakalangko Makasih Mas. Bapak Masnawi, sendiri kini yang Arma juga Jana. Matur sakalangko Big Boss Karjon Matur saya C. Haji Sarono, hati amanah punapatan, bisik juga ngangkui lagi, laguna dikagantan, pun kita kok Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makasih. Mana Bani Seru bersama Bundaku. Matur sakalangkung Bapak Burawi. Bapak Bisnoto, Makasih Bunda. Tahu atrasana ate bila ingat dekatika siang malam epekere edelum ate sokong ajek ajele rasani serta tanggungan siang bana malam pada pei robena tiga Matur sakalangko Bos Pak Eko, Allah Baiko. Ibu Rohnia Amoy, Ibu Nia Matur sakalangko Dapat Timur. Bapak Masnoto, aha Kasih pahamnya Dede. Ekeni bana panisa Sitade tampena Sampai sun.
sekade tampena sekade tampena tak kuat rasana ate bila ada ketiga siang malam epekere dede lumate sokong aja nasari serta tanggungan siang ben malam padang bayi robena tiga Padang bayi robena tiga la 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 Matur sakalang kaum masih dalam. Matur sakalang kaum masih dalam. Kami para panisa ada tampena. Bapak Burawi siang malam epekere dede ate sokong ajek ajelen kasani serta tanggungan siang ben malam padang bayi robena tiga. Pak, yo, yo. Maupun selagi ada Bapak Pusaka melakukan tentang sendiri ini yang juga sebelum Madura. Pragos Burawi Bapak Burawi matur sakalangkong Ibu Nia Ibu Hamnia Ha-ha Yo. Mandi. Edenya mandi. Taruhnya mandi aing ya Bapak ya. Bapak Burawi terus sakalangkong.
Lakadung cinta, lakadung sayang. Pepe kalau Pak. Terima kasih yang gini-ginian. Lanjut. Bapak Burawi, Pepe Bibir ceruk pesoni Sembadu rangko Agama ngeroni Kolen aja lang sedap Penyasenya sendiri Benirat bener-bener Kamerat alami Agak tidak alami Luar biasa Bapak PJ Sutikno, Bodegenan PPP kalau Pak Burawi, bibir ceroni, masai Sembadu rangko Agama ngeroni Kolen aja lang sedap, Penyasenya sendiri Benirat bener-bener Kamerat alami, lakar tidak alami. Satu putaran lagi. Oke, Iyo. terima kasih Pak Haidar. La 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 la. Bareng Pak Haidar. Robana Bapak Sudikno. kata coba bentar hati, tapi bila iya bes Pak Burawi tak no bukti. Pak Burawi. Bapak Sutikno Hari gak beda. Palere ke akebai tak ite tedu, tak temu saare ate bulereko, iya terasa cuma tiga seto. Pak Sudah Burawi. selesai motor saya lakukan Pak Burawi. Kita tim finish yang hari ini luar biasa. Pak Burawi mereka kehabisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Totok mau sama Ken. Mandi. Dan Pak Burawi ambu zole. Tenang Burawi ya takal. Terima kasih Bapak Burawi terjukan Ibu Hordia, Bapak Yahya sekaligus bus terjukan Ibu Puhaya. Saya tak nyangka.
tenang. Au. Kan Satya rukun karya Kiar. Rukun karya Kiar. Baik. Satu tembang terakhir, Tat Rahman. Egi. Tembang Manotop Kator. Panas. Cak Iwan Pak Yahya cek bitabik menjengan kangkok. Ngalak telat jambai gua. Sepenting Mon mandi. Pak ya kalak Parlona. Gak usah nyak punya acara ya. Sepenting mandi ya. Saya penting mandi. Mandi belum. Pengguna Pak ya mandi om. Gue tak ada buri bakung. Wah, ini kak, Pak Polong, ini gola. Satu tembang spesial buat Bapak Yahya Ustaz Abdul Rahman. Iya. Bule tak. Nah, terakhir Bule tak mate. Dek Bapak Yahya, mun bangal. Mun bangal longga. Mun gumona aja kan ikan aja. Tak main keras lu gumona, emang lagi. Bapak Purawi terjaga di pohon dia. Sakala naki, bos. Cuma setong si pikirin Bapak Yahya tuan rumana. Bapak Yahya saja juluk saya kaleng bus-bus. Bus-bus. Ibu Bu Ahia tak rajina di mana Rajina. Bapak Purawi, Ibu Horania. Yo, kebaya di Budina. Bule tak mati Pak Purawi. Bersama HL Audio Ramayana TV Media Production Suberbas Dekorasi. Ayo. Bule tak mati, cuman perak kalengan oleh sakit. Bule maju ke boleh. Papa Dadi. Bapak Terima kasih. Dadi.
Matur sakalangkung Bapak Arya Pak Jailani, Pak Yahya, PJ Sutikno. dengan sahabat Kamadani. Pak Toto oke pun Pak Jailani Rahmat. Matur sakalangkung Bapak Jailani Rahmat, ampun bunga. Mare numpangi dekat Pak Yahya. Bapak Hamzah. Coba berak setong cedekate. Ayo si Mandia ya. Di mana kau Bunda? Mandia Pak ya. Ayo si Mandia ya. Mati yang kokoh. Anyoon amin Pak Yahya dari Tunggumunang. Sakajaki pun balik mana. Nyon amin Pak Yahya. Oi. Coba berak ayo lanjut. Kalau juga ibu Hordia. Pak Burawi, lanjut. Bapak Jailani juga Bapak Hasan motor Sakalangkong. Terima kasih pihak desa Bapak Burawi. Bapak Burawi. Pos Kalimantan Barat. Terus juga ibu Hordia. Pak Burawi, Pak Yahya sampai ampun ngene. Mandi anak, jak mandi aing, mak mandi PC. Bulan tak amate, kucaman berak kalengke. Oleh sakate, bulan mace kebone. Pekene, makana bulan cocokate. Jaya. Motor Sakalangkong sebenarnya nanti terbela. Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli ala Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Operator